Che para il moment il meilleur che dat mo l'auter di stat in so mal kin sa un preuel. Il de vos Pierin, also in Pin Pier. Hey, chi scrive quels gags? Pierin, ja genau. Arrivavo per Pier, ma ben per el. Nies Pierin. Che vince per parci zum naus. Il sogno Pierin. Sco-chef de la numero 3 dentro le banche svizzere, la gruppa Raiffeisen, voleva il sco quel culs pais giù blau. Honest, modest, simpel ed insomma. Die Anklageschrift gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz zeigt, der Banker war Gast in fast 20 Stripclubs und zahlte die horrenden Rechnungen mit der Firmenkreditkarte. Damals kannte Vinzenz kein Halten mehr. Von März bis Juni 2014 besuchte er das Zürcher Nobelkabarett 10-mal. Praktisch keine Woche verging ohne Vinzenz im Plüsch. Na, beaucoup plus. Man è già naturalmente il plus delles chaises longues, els établissements, schon mehr, exakt. Aber ja, Pierin Vinzenz vegnosa tras il Cerias. Klar, gaudati haldos quella chiesa, quella accusazione. E l'ha fatto nausches facentes ed auter pli. Quai dia ni si per nies Pierin, la garmadia. Ma això è dentro nus ed ils nos. Quai sa ben può essere schinaus quai che la fac, ni quai che tu ave fac. Schins volzer vegni buonas condizions con partenaris de facenta, eisi halt mitja ton da fa partis culs partenaris e clients en una schöna atmosfera pli locca sottoscriva bene qual responsabel forse pli tions contracts. Quelles partis en pia nur d'auter che investizions. Investizions de facenta. E cau vainza ina gesta del portfolio de quelles investizions. Quella gesta deriva tenor la publicazione online Inside Paradeplatz direkt ort la acte d'accusazione. La acte che Inside Paradeplatz è della NZZ parende posseder, pubblicata ufficialmente zelle denton a un bu. Et in Svese cau investizions de num et et pom, also gratschkoi saude per in bien banker. King's Club, Zurich, le Velvet ed il Pussycat Club a Ginevra, Mosco bien grigiun, codos a grazi. Neusa jocta Pussy, quel del Weltstorf le quera. Also, in dils nos che investesce pli bugiene Ginevra, ni Zurich, Lugano. Aber de quelles investizions si halt de fall nu ch'ils clients soin. E quels ein halt de quels che capetchen sturns de mesonoch, ne wenn dir Schall und Rauch wie el selig cun faun in pin stop dentren. Aber eben, quei ei investizions de facenta. E scho investa lugaden drech. Total kommen die Strafverfolger bei Vinzenz auf einen Beitrag von 251.000 Franken, welche der Ex-CEO seiner Arbeitgeberin, der Raiffeisen, für private Vergnügungen in Rechnung gestellt hatte, inklusive 700 Franken für ein Zürcher Essen mit einer Tinder-Bekanntschaft. Okay, 700 francs per un Tinder-Date. Pagau dalla Raiffeisen. Ma bien, nies Pierin, wenn schon se vece quel veva fa. In svinghe ebo schaia od il nuot il chef della terza grande banca della Svizzera, ni? Nie. Lein gradina gada marasi la carriera de nies Pierin. Enciet a tot sco boabet el vic pittoresc dat andiasta. Tjai? Bo andiast. Quera? Als il meins bodomet. Ok, lui ha pia tot encia de quera e de lau sei io con gran success wieder von alla scola claustrale non stehen, io che ja? Ah. Ai lausel bol sulet. A mostei sel sco par vegnu schmenaus de la scola, per giuns de disciplina sco vin dich. Ja nu. Lu fall halt la matura a quera e va de lau vinavon a Zurich per studiar con gran success la giurisprudenza.
io ves lignau tjai? Economia. Lual halt studiau economia so in gai e lauschi zum dissertau. Un stai de desertar mera. Ed il titel de Doctor a Dr. Pierin Vincenz fat il 1990 con la ovra Einsatz und Entwicklung von Expertensystemen im Bankbetrieb. Chi dat dil reminent de comprar second hand dat XNCK via Amazon, also schätze ein Tres. Dil studi vai lu vinavon sin banca, num nadamein della UBS e per letza lavora lui 2 ans l'America. Suenter l'America diventa il 1996 chef de finanzas della Raiffeisen Svizzera. Seu bab John Clau Vincenz era dil reminent staus tocken il 1992 president del Consiglio d'amministrazione della Raiffeisen Svizzera. E lui vai rassic con la carriera. Schon nel 1999 venne il chef della Raiffeisen Svizzera, Nies Pierin, il chef della numero 3 delle banche in Svizzera, also tenor somma de bilanza. E con el venne la Raiffeisen e Schock la numero 3. Avon il Pierin era la Raiffeisen un pau in mischmasch d'ina massa bancas pinches fitch regionales con directors che manaven la banca la sura soncha so entrevi fare sdif. Also la Raiffeisen voleva ja piuttosto l'indisco colchose dentro le bancas. Aber bucca pima verliu. Quai ja sich flot, schils vicins daten in a lautrits credits. Da non naturalment scia ils geheimslis, let's nicht in Kepoave. Nicht ihr Jasters. Ni de quels che van bo a messa la domenica. Ni portano la valide vestidire, ni la valide frisura, ni di auspartiere omis dus. Pibaul era schon tot, bia meir. Io sai on exact, Pibaul. Scobuop. E la banca Raiffeisen tron. Lau devi quelles pinches casses per fons et somsi, qua deve lauter quels comics et il meier cassettes con giucs auditivs, exact. Qua deve lau ina episode neo ch'ils affons beteven daven ils raps, also pfennige, per quel chi valen ja nuot, ils singles raps, e somsi alu salvau ils pfennings, ne, x coscia. So di strema vi credo persuenter per musa che emunoi de pincha ai denes. O somsi, io vem mai ad amblidata. Oz vese somsi dil reminent o a scheueca. Nie Scheuer. Das Geld im Sparschwein lege ich in meine Bank dann ein. Ein Sparschwein hat mir Mama mit... Ne jinke patratje wie dil fons. Aber je, I va ja atje mein per el. Nies Pierin e sia carriera magnifica. Sia carriera che in storia disco io, sia carriera che denton venida brava mein so las rodes. E quai je mo perviedet ina duas causettes che... Beim ehemaligen Chef der Raiffeisenbank gab es eine Hausdurchsuchung. Die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte hat gestützt auf eine Anzeige der Aduno AG vom letzten Dezember ein Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung eröffnet. Pierin Vincenz war während seiner Zeit als CEO bei Raiffeisen auch Verwaltungsratspräsident der Kreditkartenfirma Aduno. Und in dieser Funktion hat er mit Geld der Raiffeisen, aber auch mit Geld der Aduno Geschäfte gemacht. Der Kern der Anklage sind 4 Unternehmenstransaktionen, die stattgefunden haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dort an Pierin Vincenz und an Beat Stocker vor, sich systematisch verschworen zu haben gegen ihre früheren Arbeitgeberinnen Raiffeisen Schweiz und Aduno. Oh, Oscarlai! Coi con quelles facentas un pau turblas. Chi fa schon adina tot super job, ha? Ed insomma, Nies Perina fa buonas facentas et fa di au in tit de plivid Londra. Quai de beinen si tjekins des ansi esser los, ne? Il sistem Pierin Vincenz. Che fos 10 zonen si tjei de mus ein scola. Ne bo.
so ein boschene costs, naturalmente boschi va promusat sich als pins, also so ein boschene costs ed av ein engagau en sich fech spezial. En sich fech spezial. Oh yeah, yo, come somsi? Oh, somsi, c'è bella sorpresa. Yeah, bla bla, 5 in 1. Ja, I know those termins. Somsi, sasti forse musanus, c'è il sistema Pierin Vincenz ai. Il sistema Pierin Vincenz nom noi nusel bis in Pierin Grab 180. E quell'armament è simples. Oh, schi simpel sai je buesser. Coi con banking e baina dina coi brav compliquem che extra ni d'invenzuenter. Pap, il Pierin Grab 180 va scheuer. Ins oi chef di una firma pli grande, join so firma A, in una firma sco per esempio la Raiffeisen Schweizer. Aha. Lu comprins private acties di un'altra firma, firma B. Coi un pau zu pausa capesce. Se capisce. O sau di una part della firma B ad ins personal, ma nu? Os vegn il clou. Os fastis co chef della firma A che la firma A compra la firma B. E poi per in hazzer prezzi. E ti servens per las acties e scho e bol prezzi della firma, ma ben il prezzi che ti sesas comandau. E tada! Aha, coi vuol di la Raiffeisen. Firma A manegers. Naturalmente la firma A paga de memia per la firma B e quei surpli sorven lu quel che fa il Pierin Grab 180. Ja, sia funziona qua. Ma qua vuol dire che quel che fa il Pierin Grab 180 ha più o meno angulau quels danès della Rai. Ja, manager della firma A. Ja, per exact qua vai je. Aha. O še koje je lu forse bon exnomen sicher che nus stöse muss als Fonds. Ne? Na, boex nom, na. Aber sti vol comprar velos giultessine fa partis. Scoi ven col portau. So stos esser un pau creativs. In a paga di un simpel director de Banca Svizzera, tonze boccau. Jetzt. In minche cas, un graziol somsi per quelles explicazions. So recht, gell? Aber die negada, somsi. Ti avus, quella tuna l'indi auter que son disaus de te. Schon? Dec bigit forse. O qua hai una ragion fe simple. Aha. Ja, son tekst bo somsi. Ja, son l'Irma. Ad ja son cau mopper fa reclama per Irma, il podcast da RTR. Abonarsi in Spotify, Apple Podcast, ni Play RTR. Aitje na mein, vai cau je, per quai ma bain per Pierin Vincenz. Nies Pierin, che sono plansiu buplia schisse dies, che sono proprio fan de quel che la indils nos. Zwar, sent cresciu si a quera, selge bu proprio. In minche cas, quai comprassi firmas e profita privat, per il Pierin Grab 180, e tenor reports de medias, capitau a scheia, pliu meins interin, con la interpresa Comtrain e luauni negada con Aduno. Comtrain ist eine kleine Firma, die neue Lösungen für bargeldloses Bezahlen anbietet. Mit seinem Geschäftspartner Beat Stocker beteiligt sich Pierin Vincenz privat an Comtrain. 2 Jahre später kauft Aduno, deren Chef Stocker ist, diese Firma. Vincenz amtet zu jenem Zeitpunkt als Raiffeisen-Chef und zugleich als Präsident von Aduno. Doch ihre private 60% Beteiligung an Comtrain legen sie weder gegenüber Aduno noch gegenüber Raiffeisen offen. Beide verdienen privat an der Transaktion zusammen fast 2,8 Millionen Franken. Edel duo Beat Stocker e Pierin Vincenz vignonerem facciau auter. In caso analogo, per esempio, la partecipazione della Raiffeisen vid la firma Investnet. E lo hai andau le stories per via della paga de Pierin Vincenz. Dic valeva il jesco banker modest, qual culs peus d'un plaun ed ils mauns en zac. Also, boels zacs dils autos, vusse voi schon che maneja. Also, dentro ils top bankers in Svizzera, ADL ina de las pinches pagas, ve via dina no. Denton, ossa sanza leger, negin che se veva lu, con che se veniva proprio della Raiffeisen. Per quel che ils biars de nes maven busco normala paga sur il bureau de personal della Raiffeisen, ma bain autres vies ed en altra forma.
Die Auszahlungen erfolgten jeweils in komplett unterschiedlichen Tranchen und Zeitabständen. Mal war es ein als Salär deklarierter Betrag von 100.000 Franken, dann wieder ein Gehaltszusatz von 1,56 Millionen oder Bonus von 3 Millionen Franken. Die Beträge waren stets handschriftlich auf dem Formular vermerkt, zum Teil auch rückwirkend mit Gehaltserhöhung überschrieben. Sulle del 2012 ha Pierin Vincenzo vegniu dalla Raiffeisen 14 milioni francs. Questo è stau ion con la paga la pli alta. Bo mal. Und si tjoi stonza ossa denton di planziu. Quei è tot ensem recercas de giornalists ed on negina sentenzias vina dertira. Pierin Vincenzo è zwar bon schon staus in Pojun, denton bo per quel che fosse vegniu musau si che l'hagi commesso in malfac, ma bon era en arrest d'inquisizione. Il processo von der Tieren contra el lez elu per la fin de janeiro dell'autoron. El va la piosco innocente. E je, Pierin Vincenzo je schon un pau nies Pierin, na? E la boine s'engagiaus en sia patria, bo, schon un pau. En tot quelles interpresas ni fundazions a Pierin Vincenzo giu toccant tier la accusa imposta el Cusei d'administrazione respektivamente el Cusei de fundazione. Sper firmas en conoscentes, scola Repower, ni meins en conoscent las pendicularas ed il resort a Breil, a croda en chi ai praticamente tomo interpresas de vin. E che quello? Pro closter disentis, ma mera. Erica buon sicoi. Exact. Quels che ansch manauel de la scola han più tard giuel el Cusei de fundazione per il bien della claustra de Mustin. Ma lu, la storia se repetida ed ele puspe vinius manauso, ne? In Saigi se convenius con Pierin Vincenzo che il calisco come membro del Cusei de fundazione il moment che le venius accusaus. Wahrscheinlich einem della Pro-Kloster disentis. Also schon in Tick History repeating. Ed in a brava history seid schon sta. Pierin Vincenzo. Lanciata tot modest. Lu in champion che fa od in qualcosa in a banca moderna. Lu denton volel scoi vegna accusau de memia e lu finesce tot en larmes. Wahrscheinlich sai. En quei sen, stoi bene. E scodic. In a sentenzia da dertira a Ion Budau en causa Pierin Vincenzo. E chissà, forse si è tot mo famas e nus della show venus mo repetiu quellas famas. In jetzt gas bitte mos reguardar wieder sumsi, ok? E proxima gada datilu la show forse puspais in televisione. Toccan lu. Io sai. Vez andau tonnes de requintar quella donna a Pieri als presidents della Raiffeisen a loro rola. Aber nus deven halt schon pinau quella sumsi. Ne? Cioè? Neu de giocchicciala so. La sumsi a mio cor. A jetzi lo tot in altro organ.